Muraho neza, iyi ni Kabara TV 1, turabasuje mwese bivanye n'imigabane itandukanye abantu dutuyeho. Hanyuma bari mu gitondo mbahaye mwaramutse, abari mu ijoro namwe mbahaye mwiriwe. Jye uri kuri mikoro nitwa Nkomezi James. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere k'iwacu mu misozi miremire ndetse n'imigufi, tubabwire uko babyutse. Hanyuma turasimbukira Bukavu, Goma ndetse n'ahandi. Rero reka duhere mu gace ka Minembwe. Minembwe babyutse neza nk'ibisanzwe mu mihanda itandukanye igize akarere ka Minembwe. Mu ma axe yose ya MRDP twirwaneho ndetse n'iza Sarambwe, duhereye Rugezi, Gahwera, Kalongi, Gakangara, Gakenke ndetse na Karingi, bose babyutse neza. Mu by'ukuri ni amashimwe kubona Minembwe igeze kuri ubu igituwe. Reka dusimbukire muco hagati za Mikenke, abaturage babyutse neza ndetse Amadubu ahafite ibirindiro nabo babyutse neza. Nta nkuru mbi tubyukiyeho nubwo barebana n'umwanzi arizo ngabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na FARDC hafi yabo, ariko babyutse neza ntibatewe ubwoba n'ingabo zo kwa Faraho. Isaha n'isaha baba bari tayari kama kawaida kuba bahangana n'igitero cyose cyaza kibateye. Ndondo ya Bijombo nayo irimo imihanda igituwe nka Kajembwe, Muramvya, Mugeti n'ahandi, nabo babyutse neza nubwo bari munsi y'ubuyobozi bwa FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi. Nabo bakaba bakomeje kwihanganira iryo totezwa no kutisanzura nk'abari iwabo cyangwa ngo bisanzure kimwe n'abandi bari mu bice bigenzurwa na MRDP twirwaneho, ariko nabo bakaba bakomereye izo ngorane bahura nazo. Tukiri mu karere k'Imurenge, mu karere ka Bibogobogo, naho bakaba babyutse neza nta kibazo nubwo imihanda ituwe kuri ubu ari mike ugereranyije n'iyari ituwe mbere y'uko intambara isenya aka karere. Kuri ubu imihanda ituwe ariyo mu bakomite Rurimba ya mbere, Rurimba ya kabiri, Bijanda ndetse n'iyindi. Abantu babyutse neza, akarere kakaba nako karindiwe umutekano n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Mu minsi ishize, nyuma y'aho amakuru atunguranye yaje avuga ko umukoloneli w'umunyamurenge wari usanzwe ari we uhayoboye ndetse akaba yaragiye ahagararana n'abaturage b'ako karere mu bihe by'intambara. Ayo makuru yavugaga ko yahamagajwe Baraka by'igitaraganya kandi ko yaba agiye gutsimburwa n'undi. Mu by'ukuri abantu bahise biheba, baravuga bati akarere n'ahari hasigaye harasambuka. Ariko siko byaje kugenda, mu mipango y'Imana siko byagenze. Yaritabye ahita agaruka, abanyamurenge bongera kwitsa umutima. Rero ako karere nako abantu bakaba byibuze kuri ubu baryama bagasinzira. Tugeza Rurambo, mu cya Rurambo nabo babyutse neza nta kibazo, dore ko bacungiwe umutekano n'abana babo batwirwaneho ndetse n'iza Sarambwe. Mu by'ukuri tukaba tubishimiye Imana ko nabo aho bari hatoya mu mihanda mike basigayemo babyutse neza. Reka dukubitire Bukavu, mu murwa mukuru w'intara ya Sud Kivu. Itangazo ryemewe ryaturutse mu biro by'umuyobozi w'intara ya Sud Kivu rishyizweho umukono n'umunyamategeko Maître Bwino Jean Richard ukorera mu biro by'umuyobozi w'intara ya Sud Kivu. Umuyobozi w'intara yatangaje ifungurwa ry'umuhanda Bukavu Walungu Mwenga Kamituga Bukavu itariki 27 z'ukwezi kw'icumi 2025, nyuma yo kugisha inama ubuyobozi bukuru bw'ihuriro rya AFC M23. Guverineri w'intara Kivu intara Kivu y'Amajyepfo cyangwa se Sud Kivu Patrick Busubwangwi Shombo yatangaje ko umuhanda wa Bukavu Walungu Mwenga Kamituga ariwo route nationale numero 2 wafunguwe ukaba wongeye kwemererwa gukoreshwa guhera kuri wa kabiri tariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 2025, uko biri mu itangazo ryashizwe ahagaragara n'ibiro bye. Iri fungurwa ry'umuhanda ryakurikiye igihe cy'ihagarikwa ry'umuhanda ryari ryatewe n'impamvu z'umutekano. Nyamara ubuyobozi buvuga ko ibisubizo birambye kuri ibyo bibazo by'umutekano byamaze kuboneka. Ihagarikwa ryari rifite impamvu z'ubwirinzi, ariko ubu ibisubizo bihamye byabonetse. Ubuyobozi burasaba abatwara ibinyabiziga n'abandi bakoresha uwo muhanda gukomeza kwitwararika no kugira uruhare mu gutanga serivisi z'ibanze ku baturage baturiye utwo duce twavuzwe haruguru.
Iyo nayo ikaba ari inkuru nziza ku baturage baturiye mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu bice bya Walungu n'ahandi uwo muhanda unyura. Reka tuvuge ku makuru ari gucicikana, reka tuvuge ku makuru ya Kagara na Gumino, aho inkuru y'umwe wanditse message ariko utashatse kwivuga amazina yagize ati kuva Sebakiana na Shikiro bageze i Bujumbura kugeza uyu munsi nta mikoranire yabayeho hagati ya Gumino n'abo bagabo aribo Sebakiana na Shikiro. Uti byagenze gute rero? Gumino ubwayo ngo ntigeze yizera Shikiro kuko ngo bari bamufiteho amakuru atari meza kuri bo. Hanyuma Gumino ituma uwitwa Byuzuye kuneka Shikiro. Uwo Byuzuye yageze iyo yakagiye kuneka bamuhaye amafaranga ahita amena ibanga rya misiyo bamuhaye, ahubwo afatikanya nabo yagiye kuneka. Ubwo turavuga Shikiro na Muniga Ntama. Baramufashe baramutwara, bose bahita binjira mu Barundi bababwira ko Gumino ikorana n'umwanzi, ibo bafite ibihamya. Aho bari bakiri i Bujumbura bataragera mu Cindondo. Bageze muri abo bakuru b'igisirikare cy'u Burundi babasabye ko baramutse babafashije bakarenga muri Haut Plateau cyangwa ruguru bazakorera Abarundi ibi bikurikira. Bababwiye ko bafite abofisiye bo muri Twirwaneho bazahita basanga, ati tuzasenya Twirwaneho n'Amahoro Peace Association mu byumweru 3. Icya kabiri, ati abanyamurenge bose tuzabagarura baze ku ruhande rwanyu mwebwe igisirikare cy'u Burundi. Icya gatatu, ati tuzubaka igisoda cy'abana b'abanyamurenge bazaba bavuye muri Twirwaneho na Gumino n'abandi tugiye gukura mu makambi yaha mu gihugu cy'u Burundi. Icya kane, ati tuzacecekesha abanyamoko abapfurero, ubwo n'abapfurero n'ababembe. Icya gatanu, ngo Amerika yiteguye kudufasha ikaduha support mu buryo bwose bushoboka. Ibyo rero nibyo babwiye Abarundi, bituma Abarundi babazamukana ruguru iwacu kuko babijeje ibikomeye bagiye gukora. Bikaba bivuga ko Shikiro yasenye Gumino i Bujumbura. Hanyuma abagishidikanya ngo wenda Muniga Ntama yabagikorana na Gumino, uzabaze amakuru yiwe na Colonel Nyamusaraba i Bujumbura, uzabaze ayiwe na Koboyi mu gihe yarageze ku Murambya, uzabaza yiwe na Fureko. Ni ukuvuga ko Muniga Ntama batakiri ku murongo wa Gumino kuri ubu, ahubwo bageze muri Tafoke. Icyo ni igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi kiri mu misozi miremire ya Uvira, ndetse bakavuga ko batangiye recruitment cyangwa se recruitment mu makambi mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakore igisirikare kindi cy'abana b'abanyamurenge bazaba bavuye muri Twirwaneho nabo bazaba bakuye mu makambi atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Uwatanze inkuru avuga ko ibyo Muniga Ntama na bagenzi be basezeranyije Abarundi ko bazaba bakorera mu byumweru 3 nta na kimwe barakora. Ngayo rero aya Kagara bakomeje gusubiranamo. Reka tujye ku rwandiko rwanditswe n'umuvugizi mu bya politike wa AFC M23 Lawrence Kanyuka. AFC M23 yamaganye raporo ya Reuters ishinja gusahura zahabu muri Twangiza the mining. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo cyangwa se Alliance Fleuve Congo AFC M23 ryamaganye byimazeyo ibirego byatanzwe n'ikigo mpuzamahanga cy'itangazamakuru Reuters bivuga ko iri huriro ryasahuye amabuye y'agaciro mu bice rigenzura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyo raporo Reuters ivuga ko ifite amakuru avuga ko AFC M23 yaba yarasahuye ibiro 500 bya zahabu bifite agaciro ka miliyoni 70 z'amadolari y'Amerika. Nyamara mu itangazo ryashizwe ku mukono n'umuvugizi wa AFC M23 ushinzwe ibya politiki Lawrence Kanyuka, iri huriro ryagize riti aya makuru ni ibinyoma byambaye ubusa yateguwe n'abanzi b'amahoro bashaka gusebya isura y'umuryango wacu imbere y'amahanga. Kanyuka yakomeje avuga ko AFC M23 itigeze na rimwe ikora ibikorwa byo gusahura cyangwa gucuruza amabuye y'agaciro, ahubwo ko iharanira kubaka amahoro arambye, umutekano n'imiyoborere myiza mu karere ka Kivu, aho abaturage bamaze imyaka myinshi babaho mu bukene n'ubwicanyi buturutse ku mitwe yitwaza intwaro. Yavuze kandi ko ibyo birego ari igikorwa ca politike cyateguwe n'abashaka gusibanganya ukuri ku mpinduka zigaragara mu burasirazuba bwa Kongo,
aho AFC M23 imaze gushyiraho uburyo busha bwo gucunga umutekano no guha abaturage uburenganzira bwo kubaho mu mahoro. Mu gusoza, AFC yasabye ibitangazamakuru mpuzamahanga gukoresha amakuru yizewe kandi y'ukuri aho gushingira ku bihuha byatangajwe n'abashaka kuyobya rubanda. Mugire amahoro y'Imana. Mwari kumwe na Nkomezi James.